Мен Данатар Мадина Түгелқызы. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы номер 15 орта мектебінің мұғалімі Қобланова Айтгүлдің шәкіртімін. Мен осы видеоны көрсете отыра сіздерге Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің өмір баяны жайлы баяндайтын боламын. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Мен осы видеоны аяқтай отырып, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге бас иемін.